Yes, breaking news. Lieutenant General Pacifique Masunzu ubu tuvugana yamaze kuba hinduka intera hamwe ruharwa. Abari bamukunze bose bamaze kumwanga. Bimeze bite rero byose namaze kuba mbitegura neza cyane gatanu kuri kagenzi ka kongeye kubagezaho amakuru akomeye cyane. Mu gace n'ubundi kitwa Kazaroho uwitwa General Guillaume n'umugenerali ukomeye cyane muri FDLR mu bice ahabarizwamo nyuma yuko ku munsi w'ejo M23 nyira ngo abo duherukana nari nabaye nk'ubigarutseho iri kumugabaho ibitero ikoresheje BM21. Iyi ni intwaro irasakure cyane kandi karasa amasasu aremereye cyane. So mugiye kubyumva byose muri aya makuru. Andi makuru akomeye cyane nuko umugabo bita Thomas Rubanga ubu tuvugana yamaze kubafata ibintu bimwe abikura ku rwego rumwe arangije abitereka ku rundi rwego. Ibyo bintu rero ni ibiki byakangaranyije Kinshasa bigatuma bifatanya n'aba barwanyi bakodeko kugira ngo bamugabaho igitero simusiga kigamije kumukura mu bice byose yigaruriye. Yatangaje iki byose ugiye kubyumva muri aya makuru. Andi makuru akomeye cyane nuko uwitwa Inosaka na Rugaba Muhozi uyu mugabo kabisa utajya ripfana n'umunsi wa rimwe yamaze kubanyarukira ku rukuta rwe rwa X arandika agira tuti ati hamwe n'ubufatanye na leta Kinshasa twakuye ADF na mu birindiro byayo ndetse n'umuyobozi wabo turamukubita turamushwiragiza akaba yarenze intara ebyiri akahungira mu ntara ya Hotwere. So byose rero ngiye kubibasobanurira neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Mu bice birimo nka Rubero M23 yambaye gutsinda abasirikare kandi bakomeye cyane bo ku rwego rwo hejuru cyane ba M23 ngo bamaze kuba bamanuka mu bice birimo za Sange aho berekeje muri Runongo gukubitira umumerceneri ahareba Inzega. Inzira kandi ngo zagemuraga ibyo kurya ku basirikare ba FDNB zamaze kuba zikatingwa n'uyu mutwe wa 23 aho rero biri kuvuga yuko inzira zose zifunze ngo beshi muri bo bakabagiye kwicwa n'inzara. Abasirikare ba FRDC bafungiye mu gihugu cy'u Rwanda cyase bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bari gutabaza ngo bibaza niba leta yabikibiruka cyangwa se yarabibagiwe. Ubwo rero ugiye kugenda byose ubyumva muri aya makuru. Naho mu makuru yandi agiye atandukanye turaza kukugezaho ko mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kugenda bidogera. Nta kindi usabwa rero usibye kureba hasi handitse subscribe warangiza ugakandaho hanyuma rero ukajya ubasha kubona amakuru n'ibiganiro byacu tuba twagiye tugutegurira. Ntandi rero hageze ni kuri La Difference n'ubundi ntahandi rero nahangaha ugomba kujya ukurikirana amakuru meza cyane ku buryo bugiye burambuye kandi amakuru abateguranywe ubuhanga bukomeye cyane. So munyemerere twinjire kuri aya makuru avuga kuri genocide ikomeye cyane igiye gukorerwa abaturage bo mu bwoko bw'Abanyamurenge. No operation yapanzwe na leta Kinshasa kandi kabikomeje kugenda igeragezwa gushyirwa mu bikorwa mu buryo bukomeye cyane. Amakuru aragira tuti ati mu bitero bikomeye cyane byagabwe kuri abasivile b'Abanyamurenge kuva ku itariki 17 z'uku kwezi turimo nyine ni ukwezi kwa karindwi kugeza uyu munsi. Biravugwa kandi ko ibitero byagiye byibasira ahari abasivile mu gihe batabirasaga cyangwa se batabigabaga ahari abasirikare cyangwa se bano barwanyi batwirwaneho bakabigaba ku basivile, ahubwo bigaragaza neza cyane imipangu ndetse n'imigambi mibisha y'igisirikare cya FDNB ndetse kifatanyije n'izi nkora amaraso. Ubwo no kuvuga ngo ni FDLR ndetse n'aba bazarendo ba Maimai n'ubundi babarizwa ari ya Mike Fofwa ndetse n'abantu bayobowe n'umugabo bita Janvier Krairi plutôt uyu mugabo bita Foka Mike uyu nguyu nawe wigize akara kajya muri zi axe. Baragira tuti mu bice birimo nka Rurambo, mu bice birimo Rugezi, mu bice birimo ku Ndondo hari hitwa mu Mikenke bigaragaza neza cyane ko ibitero byagiye bibaho byose byagiye byibasira abasivile mu gihe bitigeze byibasira abasirikare n'ubundi batwirwaneho ndetse n'abaye mu V3. Hanyuma rero bikagaragaza yuko uyo ari umugambi mubisha n'ubundi wari wateguwe kugira ngo hicwe kandi nanone abasivile benshi cyane cyangwa se abaturage benshi babarizwa mu bwoko bw'Abanyamurenge. Ibi biri kuba kandi mu gihe hagati ya leta Kinshasa na M23 ngo hariho amasezerano cyangwa se hariho amahame y'amasezerano n'ubundi bagiranye
cyane muri uku kwezi n'ubundi, aho rero bayasinyiye muri Qatar i Doha muri Qatar n'ubundi, aho bayasinyishijwe n'uyu mwami wa Qatar mu rusange, uyu mwami yitwa Emile. Hanyuma rero amakuru aragira ati mu gihe leta Kinshasa iri gusumiriza cyane M23 ibahereza umujyi wa Uvira mu ntoki, ati ni muwutware, hanyuma M23 ikawukwepa bitewe no kubahiriza amahame agenga amasezerano n'ubundi bagiranye na leta ya Kinshasa. Ati rero ni kuri uyu munsi wa kane tariki ya 23 z'ukwezi kwa karindwi, ibitero bikomeye cyane byageragejwe na coalition irwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa mu bice byose bibarizwamo M23 kuva ahitwa Katogota, byaturutse ahitwa Ruvungi bizamuka byerekeza ahitwa Gatogota. Ni ibitero kandi byagabwe n'abano basirikare b'abarundi. Ibi bitero biravuga ko byasize ko kuri uyu munsi ku masaha y'igicamunsi M23 yakatinze imihanda yose n'undi babashaga kwakirira aho raforo n'undi ufasha bugiye butandukanye ndetse burimo n'ibyo kurya. Amakuru avuga ko kandi bano basirikare b'abarundi bakomeje kwicwa n'inzara ku buryo bukomeye cyane bitewe nuko M23 ngo yafunze inzira zose n'undi zanyuragamo ibyo kurya bihabwa bano basirikare n'undi barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Amakuru aragira umugabo bitara Disserance ni general ukomeye cyane, ni nawe komanda batayo w'urugamba rubarizwa hano muri Uvira, aho rukorerwa mu bice bigiye bitandukanye ngiye kukubwira, mu bice birimo Katogota, Ruvungi, Sange ndetse na Kiriba na Runingo n'utundi duce tugiye dutandukanye turimo na za Kaziba. Ni ukurikizo operation zose ziba ziri kugenda zikorwa n'iki gisirikare cy'u Burundi FDNB. Amakuru avuga ko kandi uyu mugabo nyuma yuko yabonye ko urupfu adashobora kurusimbuka, arangije afata mugenzi we abari washyira kuri front line cyase ku mirongo y'imbere ku rugamba kugira ngo amubere igitambo. Nibyo koko igitambo cyaratanzwe, gitangwa n'uyu mugabo Ladislas uyoboye runo rugamba, ariko kuri inshuro amakuru ari kongera avuga ko yakubiswe akanatatanywa ubwo yiyemeraga akajya ku rugamba imbere. Mbese yari yigize wa mugabo wari guverineri cyangwa se w'intara Kivu Amajyepfo mu gihe M23 yari tarashyiraho wayo. Uyu mugabo umwe warasiwe muri bino bice bya za Sake hafi n'ahitwa za Mubambiro, n'ubundi rero akarasirwa ku misozi ya za Kanyamahoro. Uyu mugabo rero Ladislas yari yigize umuntu ukomeye cyane, arangiza avuga ati genda imbere ku rugamba, nta mpamvu ko abasirikare banjye barwana ntari hamwe nabo. Hanyuma rero biza kurangira agize gute, biza kurangira asa nkaho yararashweho neza cyane, isasu ryamuhushije n'undi bifata umwescoti we, baza no kuba batandukana, buri wese anyuriziwe. Amakuru avuga ko kandi ibi bitero byasize M23 yigaruriye aka gace n'ubundi ka Katogota. Kugeza ubu imirwano iri kubera mu gace ka Ruvungi, kandi imihanda myinshi yakatinzwe n'umutwe wa M23. Abasirikare kandi bafashwe rwa mikono ntuturamenya umubare ngungano ute, gusa ngo barahari kandi batari bakiya cyane bo ku ruhande rwa Coalition. Hanyuma andi makuru akomeye cyane aravuga ko mu muhanda uva Kaziba werekeza muri Mwenga ndetse na Fizi, M23 akatinze umuhanda ujyayo, akaba ariyo mpamvu ingabo z'u Burundi ziri gutabaza zisaba ubufasha bwihuse kugira ngo bagezweho inkunga ndetse n'ibiryo byo kubahereza ngo babone uko bitabira urugamba. Ibi biri kuba mu gihe twirwaneho ibamereye nabi, ibagaba ibitero simusiga bya buri kanya. Amakuru avuga ko kandi abasirikare barenga 3 ba M23 ngo bashobora kuba bishwe bakicwa n'aba basirikare b'u Burundi FDNB, by'umwariko hano hafi n'umujyi cyangwa se na satere ya Kaziba. Amakuru avuga ko kandi ibitero byabayeho bikaba byari ambushi y'uyu mutwe cya M23 yateze, hanyuma bikaza kurangira bitanye ingabo z'abasirikare b'u Burundi zitari nkeya cyane. Bivugwa ko kandi abo basirikare b'u Burundi baje gukora icyo bita reprise strategique, baza kurangira bihindukanye. Uyu mutwe wa M23 babaga b'igitero Karundura cyangwa se igitero simusiga n'ubundi byarangiye kivuganyemo ngo abasirikare 3 ba M23. Ayo ni amakuru ari kuvugwa, nta gihamya kibigaragaza 100% kugeza amaginga ya turabona. Gusa abasirikare bo ngo bageze kuri 3 ngo bashaka kuba basize ubuzima ba M23. Ayo niyo makuru nabashije kuba ngira gute, nabashije kuba namenya. Ariko ibyo byose byabayeho nuko icyo nababwira cyo uduce n'ubundi tugeze kuri 2 abasore batwirwaneho bamaze kugira gute kudufata, by'umwariko hano mu bice birimo za Rurambo bamaze kwa bigizayo Coalition n'ubundi yari maze imisi bagabaho ibitero Karundura simusiga n'ubundi byari bigamije kwigarurira uduce twose bano barwanyi
batwirwaneho bafashe. Intero iragira tuti ati afande atazatugaya. Ushobora kwibaza ngo uwo afande atazabagaya ninde? Kariko bano barwanyi barwana batwirwaneho niyo bafatwa rwa mikono usanga ariko bavuga ati je sinavuga afande atazangaya. Nta wundi rero, nta wundi ni mechanic uyu nguyu wahoze ari umuyobozi w'aba basore b'amadubu cyangwa aba basore birwanaho mu bice by'Imurenge. Amakuru avuga ko kandi umwene wabo ariko badahuje ibitekerezo cyangwa se ideology mu rusange. Bamwita na undi rero ni Lieutenant General Pacifique Masunzu, uyu musirikare ukomeye cyane ufite amapeti yo ku rwego rwo hejuru cyane. Uyu mukomanda uzi gutogura ama operation agiye atandukanye, amambushi akomeye cyane ahitana beshi muri M23. Aragira tuti ati abaturage bano Imurenge twese twambaje Uwiteka ngigutamaze, ubugome bwawe n'ubugambanyi bugaragare, cyubahiro nikuzo ufite uhabwa na leta Kinshasa, ukirengagiza bene wanyu bose ukadutera utwatsi, ababyeyi basona basokuru urabibagirwa, ndetse n'imiryango yawe umeraho nkaho ntawe ugira bitewe nuko wahawe amapeti ndetse n'ijambo. Urangije ushaka kwivugana beshi muri twe. Ati ibi rero turakumenyesha ko icyari cyo gihe cyo kwakira ingaruka z'ibyaha wadukoreye. Abo rero n'abasivile bahariya muri Zaminembwe bandikiye ibaruwa ikomeye cyane uyu Pacifique Masunzu bamusaba guhinduka. Uwo munsi ntabwo yongeye kuvugwa mu rugamba, ahubwo byatangiye gutangazwa bivuga ko ashobora kwerekezwa muri M23 ngo bitewe nuko ngo yabitekerejeho ngakaza gusanga yarakoze amahano amakosa ngakomeye cyane, ngo bityo rero ngakaba yiteguye ngo kwakira ngigihano cyangwa se kwakira buri kimwe cyose cyamukorerwa kugira ngo ababarirwe kandi yongere agarurirwe icyizere n'abantu ubiwabo. Amakuru avuga ko kandi uyu mugabo ari ndime ebyiri kuko byararangiye yiyangaje muri leta, kuko nani cyabihindura n'umugome cyane, usibye no kuba yariyangaje muri leta bafite n'umutima mubi. Beshi rero bavuga ko uyu mugabo bigoranye kumubona muri 23. Hanyuma rero nkange Pacifique ndetse na channel yanyu iyi ngiyi La Difference n'ubundi mugiye kujya mwumviraho amakuru agiye atandukanye mu rusange, by'umwariko twibanze mu karere k'ibiyaga bigari, aho mugiye kujya mumenya byinshi bigiye bitandukanye bijyanye n'urugamba ruba rukubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero ndagira ngo twihute cyane n'amakuru ya Tombe rero zabereye hehe, ni hehe izi Tombe zabaye? Ni ku munsi w'ejo mu gace kitwa Mikubi ndetse na kitwa Miba. Twabayemo Tombe n'uduce tuherereye muri groupement n'ubundi ya Rubereki, ni hano muri teritwari ya Warikare, aho rero bano barwanye ba 23 bamaze imisi bahangana na leta n'abasirikare barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa. Ibi byabaye mu gihe ingabo z'ababirigi zikomeze gukusanya intwaro zikomeye cyane ndetse n'amadrone yo ku rwego rwo hejuru ubohereza hano muri teritwari by'umwariko ya Warikare mu kabuga ka Mubi gaherereye hano ka Kigoma gaherereye hano mu gace ka Mubi, aho rero biri kuvuga ko izi ntwaro zose zigiye kwerekezwa ku rugamba, imitutu myinshi gatungwa kuri M23 bakayikubitira muri ibyo bice byose bigiye bitandukanye. Ibi biri kuba mu gihe M23 ikomeje kugenda yakira cyangwa se yavasa mu duce tugiye dutandukanye. Ahangaha rero ni hafi n'agace ka Gasheberi ndetse n'agace ka Kibati. Ahangaha ni muri teritwari ya Warikare, utaza kunyumva nabi mvuze Kibati ukagira ngo ni hano hafi n'umujyi wa Goma. Ntagariho. Hanyuma amakuru aragira tuti M23 yongeye guhashyana none ibitero bikomeye cyane by'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa byari byabagabweho mu masaha ya mu gitondo. Ibitero byaturutse kandi hafi no ku birindiro bikuru cyangwa se ku biro bikuru by'ibirombe bya Alphamine by'abanyakanada, aho rero mu 23 yari herereye hepfo muri tuno duce dushyashya iherutse kwigarurira turi ruguru y'utwo tu axe twose namaze kugenda mbabwira mu kanya gatoya. Amakuru avuga ko kandi ibitero byarangiye bitanye abatari bakeya mu ruhande rwa Coalition ubwo bagerageje kubarasa kandi mu yarigize gute yari yiturije. Amakuru aragira tuti M23 muri pinga mu birometero bisanga 17 kuva M23 yariri ndetse no kwerekeza aho bano bazarendo bari baherereye. M23 biravuga ko yabashije kurwana kugeza ubu mu masaha ikabisigaje ibirometero 4 gusa kugira ngo yigaruriye iyi teritwari yose ya plutôt aka gace kose ka pinga. Kana gace rero kabarizwamo ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye bya gisirikare by'umwariko, dore ko ari uduce
turi strategique. So hanyuma rero guys, ngira ngo muri kugenda byose mubyumva ko ibintu biba bitagize gute bitaba byoroshye. Twihuse cyane nkuko natangiye mbivuga, uwitwa Thomas Rubanga yamaze kubafata ibintu byose akubita hasi abishyira ku rundi rwego. Ibintu birakomera cyane ku rwego rwo hejuru cyane, birangira rero uyu mugabo atanze gasopo ku ruhande n'ubundi rwa leta, n'ubundi aramaze umwanya munini cyane bahanganye. Amakuru avuga ko kandi uyu mugabo nyuma yo gutangaza yuko agiye gufata umujyi wa Bunia, umujyi wa Bunia, akanafata umujyi wa Kisangani, ngo hanyuma ngo M23 ikamusanga nawe yamaze gukatinga ibice byose bigize iyi ntara ya Ituri. Biravuga ko kandi ibitero byabaye kuri uyu munsi n'undi byagawe kuri bano barwanyi ba Thomas Rubanga, ariko n'undi bikaba byabasize bamwe na bamwe ari bazima. Hanyuma uduce tugeze kuri tubiri twigaruriwe na FARDC, twari turi mu maboko y'izi nyeshyamba za CRP cyangwa se z'uyu mugabo Thomas Rubanga ndetse n'uyu bita India Queen cyangwa se umwite Innocent Kayina. Hanyuma amakuru akomeye cyane nanone mbafitiye na amakuru avuga ko muri Masisi hakomeje kugenda naho hagaragara ibidasanzwe. So ubwo rero nyaboneka ndabasabye please munyumve, ngiye nitwa Pacifique. Ubwo rero nta kindi kintu usabwa, urebye aho hasi yanditse comment, muri comment ukandika uti twari turi hamwe gatanu ku kagenzi kako, kandi kati turayarangijanyije. Hanyuma ukareba naho handitse subscribe ugakandaho kugira ngo tuzamuke. Channel ntoya dufite abasubscribe 135, waba uwi136 kuzamura kugera ku ba subscribe 100,000, yewe byanakunda na miliyoni tukayigeraho. Byose birashoboka, ndi hamwe namwe nta kibazo, mbafite sinapfa, mbafite nabaho. Hanyuma rero ibintu n'abantu tubana abantu kandi tube beza. Hanyuma rero reka amakuru yacu tuyasoze uko nguko, ubwo mu kanya gatoya cyangwa se ku munsi w'ejo ubwo nzaba nabategurira andi makuru akomeye cyane. Ngo rero nyamuneka nta kindi namwe murabyumva, subscribe irakeneye.